ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯌꯦꯟꯒꯗꯕ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 950ꯕꯨ ꯕꯣꯠ ꯈꯣꯝꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯑꯦꯝꯄꯥꯋꯔꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 950 ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯂꯒ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯄꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ MLAꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯜ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯜꯅꯤ ꯃꯁꯤꯕꯨ MLA ꯈꯔꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯕꯣꯠ ꯈꯣꯝꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯇꯔꯤꯌꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤशिꯌꯟ ꯑꯣꯖꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJP ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯥꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯥꯎ ꯐꯣꯡꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ Politics haisidi means of social control ne ko politics haibasidi magi leriba people gi keno du control toroga thamna ba magi keno amada leina ba pot ne maram na politics tadi magi power haiba pot amada ka lakpani na madu people gi generate torokpani na moina thadari ba scheme moina thadari ba keno sing ai do pali ba lenga sing adu madu hoigi lengdana thamna ba continuation ama leina ba people gi mandate ama thang da law yana na bu khona bagi comment na pakat pa magi scheme singi manungda program singi manung loisal libane aduna any lady ba masidi akoina akoigi han oiraba politician senior citizen and veteran politician koi uncle joina haibidi se madu masu politician na ma ngangi su mai political perspective dei haibe wane bu adu lady ba policy ma na scheme ma thadarakpa prime minister lauthoi ba natraga any thadari ba mayam singa se hosi pali bu government se masi continue tawna ba maduda mona public mandate phangna na paikhatpa scheme madu welfare sing adu ne bu ko adu phangoi da bo oitargadi adu toroi da bo oitargadi kaisu madu moina lokhalei ba potuna public na adu tawe haidna ta vote pi ga da boy wadi na te ko adu part of that adu ni haibe wane bu ko adu tawe hai targa su adu khakta na di yaba na te social and political life si makhal mayam sang re bu ko moina kari social life ta intervene tawri kari political life ta intervene tawri kamai tawri se people wakhan kham ne am jeng khane bu adu jeng popoti adu makna paisa pi re na ta vote pi ga da boy na te adu tawre na wan te adu di mai kenu du gi wane mai scheme du gi wane bu ko adu di prajana miyam na adu mai wakhal londu lepsa ga da bo pone bu ko sidai da aina politics tawre tawde adu wada aina aidi thoina masida comment pinning de an paisa phangba mi on da paisa pi ba ai sidi an phangasunu adu ka sukai de phangan badu da ka sukai de phangan badu mana pamung da madu sisi najani si nara kan da adu phangi haidana ta vote pira ka da suna te adu piri ma on adu phangi haidana ta vote ta BJP da vote loi pi ne ha bi ka su leite bu madu gi potu adum kaino gi wani adu akoina putai taina ba adu ada haibi yaroi madu scheme mamani government scheme ne logani aisu dum lawi adu ga madu politics ne na idi logde madu government ge scheme mamani lawi government ne sidi praja gini miyam gini adu moina madu welfare ma gi da makte thamapani na thodong na ida da politicalize tawning de adana masigi poche adu politician sing ngang badadi madu politicalize tawra du ngangane bu adu moisu part of the politics ne adum haija bai wani adu hayeng adu di akoina adum yeng batai adu pali MLA sing sina ma aingonda vote piroi da ba midi paisa du piroi haibdi yaroi kai just to di yaroi manam ni mai scheme ma makada scheme du gi criteria su ba mi du da akoi di madu complaint su tawte amasu tawte haiju haide wari bo ko adu moi mai gi sen lamdi le ngane bu ga ta pang jum la ga vote ki kano na paisa yen ba dong na pang yen badi oiroi bu ko through sen lam da la ka du ne proportional lam da proportional du da phangba ya ba criteria da le ba mi sing du mai phangje gi ni madu da kaisu thodona ningdong pum ningai leite ama taw ningai leite adu gi magi kano du gi wani adana maside da idi thoina kaisu maru oina su logde na idi khali adu ga madu part of the magi government scheme ma madu utilize tawse bane na asumai sum thamjage aza mathang da muk lak jage khoi gi